Taurine. Ubusanzwe Taurine iboneka mu byo kunywa byongera ingufu binyuranye nka Red Bull, Azam Energy Drink ndetse n'ibindi. Ubusanzwe yitwa L-Taurine, gusa ikaba ikunze kwitwa Taurine. Iyi ni imwe muri amino acid ariko itari ingenzi cyane mu mubiri, bizwi nka non-essential amino acid. Iyi Taurine igituma yitwa ko atari ingenzi cyane nuko iyo umuntu akuze umubiri ubasha kuyikorera we ubwe. Iyi Taurine kandi iboneka mu nyama, amafi ndetse n'amata n'ibiyakomokaho. Mu gihe umubiri utabasha kwikorera iyi Taurine ndetse ntunafungure ibyo ibonekamo, ku bantu batunzwe n'ibimera gusa ushobora kuyifata nk'inyongera kubera ko nayo ifite icyo imariye umubiri wa muntu. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe akamaro ka Taurine mu mubiri. Akamaro ka mbere ka Taurine kaboneka mu mikorere y'umutima. Ubusanzwe Taurine igira uruhare rukomeye mu mikorere inyuranye y'urwungano rw'amaraso mu mubiri. Taurine ifasha mu mitemberere y'imyunyungugu ijya cyangwa iva mu mutima, aho twavuga nka potassium, magnesium ndetse na calcium. Taurine ifasha abantu barwara umutima kuko basanga bafite igipimo cya Taurine cyangwa amino acid kiri hasi. Umuntu ubasha gukoresha Taurine bimufasha kugabanya ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z'umutima. Akamaro ka kabiri ka Taurine kaboneka mu kuvura igicuri. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko Taurine imeze nk'inkabura y'ubwonko, ndetse iyo igeze mu bwonko ikaba igabanya kuzungera. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko Taurine yafasha abafite ikibazo cy'igicuri n'ibindi bijyanye no kuzungera. Akamaro ka gatatu ka Taurine kaboneka mu kongera ingufu mu gukora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwakozwe na Yutaka Nakaye wo muri Tokushima University School of Medicine hamwe n'itsinda rye bwerekanye ko Taurine ifasha mu kwagura imitsi ijyana amaraso. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ituma igipimo cya nitric oxide kiba cyazamutse, bityo amaraso agatembera ari menshi ndetse na oxygen kiyongera, bikongera ingufu. Akamaro ka kane ka Taurine kaboneka mu kugabanya cholesterol. Taurine ifasha agasabo k'indurwe gukora neza, nuko bigatuma gakora indurwe isohokana na cholesterol idakenewe mu mubiri. Akamaro ka gatanu ka Taurine kaboneka mu gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri. Taurine ifasha umubiri mu gusohora imyanda n'uburozi ndetse n'ibindi bisigazwa bidakenewe muri wo. Ibi bisigazwa uko bitembera mu mubiri byangiza uturemangingo fatizo, bikaba byabyara indwara zidakira ndetse na kanseri zinyuranye. Reka turebere hamwe ibindi bintu ukwiriye kumenya kuri Taurine. Ubushakashatsi kuri Taurine bugaragaza ko ifasha abarwayi ba diyabete mu bwoko bwa kabiri. Iyi Taurine kandi ifasha abafite ikibazo cyo kwiheba no kwigunga, kimwe n'abafite ibisebe ku mwijima. Reka turebere hamwe ingaruka zishobora gukomoka kuri Taurine ku buzima bwa muntu. Nubwo Taurine ifite byinshi imariye umubiri wacu, nyamara hari n'ibindi bibi bishobora kuwutera mu gihe urengeje igipimo cyayo mu mubiri. Ubushakashatsi bugaragaza ko Taurine iba ari ibyo kunywa byongera ingufu, kimwe n'ibiboneka nk'inyongera y'ibinini, nta ngaruka bitera mbi iyo ifashwe ku gipimo gikwiye. Ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko ku munsi uba udakwiye kurenza Taurine ingana na garama imwe kuri kilogarama, ni ukuvuga ngo ntugomba kurenza amagarama ya Taurine anganya umubare n'ibiro wowe upima.
Mizero Media irabasaba kuzirikana ko iyo urengeje igipimo ingaruka zibaho zimwe muri zo no guhitwa no kuba warwara ibisebe mu gifu, bityo nimwirinde. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.